demonyo, nga ng mengutang karela, na anong burim mo kaya kami, Jesus ning Nazaret, nga nanining tao. Di natangkabahan ka dito, libakan mo kami, o siran mo kami, balo mi nung ninui ka. Law niya po yung demonyo, o yung evil spirit, ikaying anak na ng Diyos. Mapya pa yung demonyo, balo ne, nung nino yung ginuta mong Yesu Kristo. Ikaying anak na ng Diyos. At nanong pekibat na ng ginuta mong Yesu Kristo, kening taong alip na ng demonyo, manahimik ka. Nga na kayong amanong English, Jesus rebuked. Sebyanan ning mataram, ining marok ay espiritu. Tahimik ka, lumwal ka kaya. O ining plataforma na, ning ebanghelyo na, ning San Marco, o ining ginutamong Yesu Kristo, ning ginutamong Yesu Kristo, palwala na lang. Deng marok ay espiritu, king komunidad, at king balang meto nga tao. Palwala na lang. Buti nang sabihan, didinan ng kalayan at ingatane ing kayang balayan. He sets us free. Ating ebanghelyo ngeni, metong iyang alimbawa, nining plataforma no, ning ginutamong Yesu Kristo. Ore ni reng disipulos, kaya biyan ning ginutang Yesu Kristo, tuturula ka reng dagala tao. May bengi, no? Dalakit laking kangat ba? Sinakelang bangka. Kabang dadalakit lo, di natanging masikan ayangin, mga ragul ayalun. Samantala, yung ginutang Yesu Kristo matutudya, kitang banda ng tauli, ning bangka. At megreklamo la, uling mididina ning danuming bangka, ngararening alagad na. Maestro, alana naman kaya kanong mga mateta mo. Gigisingan de. Tinalakan yung ginutang Yesu Kristo. Tinalakan niya. Nga nakingangin, tuknang ka. Nga nakingalun, tahimik ka. Kalupananitang sinabi na kitang taong alip na ning demonyo, tahimik ka, makokaken. The same theme, the same tono. Pepatok na nga na yung angin. Okay mo na patahimikan mo yung demonyo eh. Palakuan mo yung demonyo. O ba't ingangin? Patahimikan niyo. Kasi po, kaya Ebanghelyo ng San Marco, kaya ni tayo aintindihan ng konteksto, no? Para karela, ing angin, ang pongalon, disturbo la. Manyira la. Kaya ang komunidad. Ing Evanghelyong o ing komunidad asusulatanan ng San Marcos, metong iyang komunidad daralan kapag subukan. Uling pe-persecute dala den Kristiyano. Anyapin sasalikot la. Lulupigan dala. At atin king komunidad amanyira mamit na king komunidad. Oy ning simbolo na ning hangin ang popang alon. Ne, manyira ya king kareng makasake king bangka. So, in komunidad ng San Marcos, burideng itchab. Detang kalaban da rin Kristiyano. Anyapin, yung ginutamong Yesu Kristo, tahimik ka. Tuknang ka. O yan yung tema na ng ginutamong Yesu Kristo. So, nung makananong yung ginutamong Yesu Kristo, o iniing sisiguraduan na kikatamo. Nung makananunong linigtas, kayang masikanayangin at alun,
ing Gino, ene paboren, ing kayang komunidad. Ene lakwan, ing kayang bangka, ing kayang Santa Iglesia. Maski na po, na anulang puwersang manyira kayo, protektahanin ng Gino, ing kayang balayan. Makanya niya naman sasabihan kaya katamo, king metong at metong. Alang marok ay espiritu, makabandi kaya katamo. Ing Gino at Chuyo, itabi ni ing marok ay espiritu kaya katamo. So, nanuyang larawan, kini tayo kilalanan, yung ginutamong Yesu Kristo. Itang kutang, nino kaya ini? Pati na ring angin at dayat malat, maminto kaya. Nino ini? Nino ini ginutamong Yesu Kristo? Papakit na kining ebanghelyo, binasata mo, Emmanuel. God with us. Ing Diyos akayabe tamo. Lawenye, ketang bangka, agyo ng matutod. Last year, August, kumi patutod. Uli na ning masikan na uran, alang patugo tauran, dusol dit luluwal ko lalawen ko nung makalbog ning Israel. Kumi patutod. Pero yung Gino, alun, angin, atsuya kayong bangka, atsuya kayong bangkana, atsuya kayong Santa Iglesia na, can afford yung matutod, atsuya, Emmanuel. Kakadwa, papalayan na katamo, liberate na katamo, kayong karokan, kayong matsura, kayong masanting. At neng patahimikan o palwalaning demonyo. Kaya katamong biye, kaya katamong komunidad, o iting paralan na para ingatan na katamo anting balayan. Ingkutang. Yapin ingkutang na ng ginutamong Yesu Kristo. Kay ba't neng pepatahimikan ng angin at ingalon. Nga nang sinabi ka rin kayang alagad, bakit may tatakutan kayo? Hala ko pang kasalpantayanan. Bala mo sasabihan ng inutang Yesu Kristo, Diablos kayo, ginising yung katsuna ko man keni. Hala kong tiwala na atsu ko keni. Hala kong kasalpantayanan king atsu ko keni. Lawin niya po na peparalanin ng ginong ningib yung ginong kayang bugtungan ng anak para mag-isawot kay katamo pag masusyan tayo ng Pasko ito. At anyang kay bat ng sinubling mebie, paitas siya banwa, nga nang sasabi, kakalingunan ni, tandaan nyo ini, kaya beyo ko kapilan man ang gaking kapupusaning panahon. At itang pangako nga ito, ti parana. So, adwan tamo king Gino, kayong misang iti, yung pasik na nga, no, yung kaya katamong kasalpantayanan. Yung kasalpantayanan pa magtiwalay. King akarapat na ng Gino, ala ko ni, yung marok kaya katamo, king libutad tamo, at inyang upaya, at yung kayang abiding presence, hanggang king kapupusaning panahon at yuko, Emmanuel ko. Sana kakalingwan ito. Panalangin tamo pong itang kamulatan tamong mas kinanggagawan tamo, kaya biya tayong apong Gino, metong yung indicator ito, ng kaya katamong kasalpantayanan. At pamagtiwala, king malugod ng pamaningat kaya katamo, loving protection. Idayo na katamo, antabayan na ka nakatamo, kareng daralanan tamong kaligaligan king biye. O ining ginutamong Yesu Kristo, agpangkang San Marco. O ining pengako na.
Ipanalangin tamo, keng kaya katamong bangka, ing bangka na ning biya tamo. Potang daralan niyang masikanayangin, ang pong mga ragulayalon. Tandaan tamo, ang giyang bala mo, matudtudyeng Ginoo at Diyoy. Nakatamo paboren. Itapusan ng kapanaligan na ito, king katamong Diyos, manatili at dagul at lumalam, king katamong biye. Talagad tamong ini, at ipasyag tayong kakatang kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko, king Diyos, ikpanglubos mayupaya, linalang king banwa ang pong yato, at kang Yesu-Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na Espiritu, mibait kanwa na Mariang Virhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipaking krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal dos, hinubliyang mebye, pepay ta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, ikpang lubos mayupaya. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko, kim banal na Espiritu, kim banal na kapulungan katolika, kim pamisamakding banal, kim pangapatawad da rin kasalanan, kim pangasbilang miyering mete, at kim biya lananga. Amen. gusto niyong may kasapatang kasalpantayanan, ban manalangin kang Jesus, ang makapatok ng po karinganggang bagyo ning kekatang biye. Nga tamong sumabi, Ginoo kekake manalig. Ulitan tayo. Ginoo kekake manalig, ding kakaluguran mo, king magkasakit na yato, o Ginoo, kalupano ning metong amalating bangka, libutan ning bagyo, eka matudtud, Ginong Jesus, papanitilyan mo yung karelang kasalpantayanan, niyang aming manalangin. Ginoo kekake manalig. Ding kapatad mong maliligalig king gera, kalupano ning metong abangkang pipabalugsen ning alon, eka matudtud, Ginong Jesus, dinan mo ang kapayapan, inyang aming manalangin. Ginoo kekake manalig. Ding taong makababad king pamikasala, kalupano ning metong abangkang luluban ning danum, eka matudtud, Ginong Jesus, ibalik mo keko, inyang aming manalangin. Ginoo kekake manalig. Ding alagad mong tatakot king paintungol, kalupano ning metong abangka, anong nuring tao sa syolang pasaw, eka matudtud, Ginong Jesus, dinan mo ang kapanaligan, inyang aming manalangin. Ginoo kekake manalig. Iglesia mo, manaligya at manalangin, mit mong tiwala keko, Ginong Jesus, kalupanin metong abangkang pasibayo, menakit kapayapan, inyang aming manalangin. Ginoo kekake manalig. Tanggapan na sana ni Diyos ang kapasalamatan tamo, ilo sa aking kariyanang maligaya rin kapatid tamong mayangon na biye, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo kekake manalig. Ginong Jesus, obat tumakot ke po ngining baluming kayaber ako. Pagkaluban mo keng kapayapan at bustan mong manatili iti manggaman kingalanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, maning kaya kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanes sana ning Ginu, iting daon karing gamat mo. King kapuri ang pon kaligay nin lagyuna. King kasaplala tamo, ning mabinog ng banal akapulungan. Ginutanggapan mo reting kekeng ayin, at manano na sanang iting sakripisyo ning kapurian, padalisaya na ke pusot kaisipan, at gawa na keng parating masigasig sumuyo keko. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At kekan yat timurin. nayo ring pusuyo, Makayat na ano king Ginu. pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o iba, Diyos king alangang at lubos mayupaya, king kekang lugod binukod mo kami, banig pakilala mo ing kekang karangalan, agyang gilutan da kapaulin ing kasalanan mi, ginawa ka pa mo ring paralan, ban makapagbalik ke lubkeko. Ulinita ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ban ating kalupaming tao, makapagligtas ke kami king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatano, ring aghel ning banway ayampang daing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsaya la arapan mo kapilanman. Misuge sana ing siwala mi king karela, king matagumperang dalit ni kapurian, at ngaming kakanto. Tunay kapin banaloy pa ikaing panimataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para ke kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo midawon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiying kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuwaning kalis pasibayang pepasalamat keko, at binyening kalis ka rin kayong disipulos nga no, tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayu at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan.
Iniangin ni gaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebiening anak mo, darawon mi akekaiting tinapin ng biyeting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamo amo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ng Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kamben ng Francisco ake kaming Papa, at Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sa naking maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye langanga, ban kayabe ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipami at chubang isang datang ke kami, ing kayayamu, ipamin paning loob mo. Etiking yatu at king banwa, ipamin paning loob mo. Ing kakanami, king adoro, ibiemu ke kami, king adongeni. At ipatawad mo ke kami, ing salami keka, hanting pamamatawad mi, karing ikasala ke kami, emu ke ipay, sauking tukso, dunay kabuski, maro. Ikabus mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang mananaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos.
O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kay kang iglesia, at pamayapan mi ang bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kekan timurin. Pagit tamong ening mika kami atong tamo king kapayapan. Niyo ang kordero ng Diyos niya yung milalako king kasalanan ng yato, mapalad la ring mayayawos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginu, ek matampang tanggap keko, dapat ekkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Ginoy pagkalubme kay kami ing katawan at daya ning anak mo, ban ibayo ing kay kang biye karing puso mi. King kay kang pakalulo, bitasan mong ing pangakabos mi, bitasan mo ing pangakabos mi, at idala mo kami king biye alanganggang pagmasusyan mi kaniting Eucharistia. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Tauli mo pong kapanyawsan, kareng katluta mong kapatad amayor din, keng bulan ng July, deacons na la, i-red, akdo, king Tauya Santa Rita, mayor din niya keng July 15, i-Joed, Mutok, taga Apalit, mayor din niya keng July 18, at i-John Morales, parokyaning San Jose Talapagobra, Florida Blanca, mayor din niya keng July 25. Kung ating kayong balong sang kanila sukat mayor dinan, pabalo ye po kanako o kaya diretso kayo king obispo. Tataulian, manibat next week po, July, at yung tamang misa Aldo, manibat Miyerkules, Huwebes, Biyernes at Sabado, 6:15. Dahil ang aliwang schedule, manatili lang. Si Claude kayo po ngeni para king panalangin king Birhen ni Lourdes. Panalangin king Birhen ni Lourdes, itamongan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulo, kapaldanan ding masakit, santungan ning makasalanan, talapamatulang ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulo. Inyang pepakit kaking groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula din kaya kang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, banadwaning pamamilatan mong indo. O indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalog ko kay adwanan. Anting kapasalamatan ka ring sawok mo, panikwanan kong makitulad king kaya kang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kaya kang ligaya. Amen. Ipami at yung kabanwa misamba niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lumbo kaya tisulip man di balwa. Inka kanan mi king Aldo, ibiyem mo kaya kami king Aldo ngeni, at ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Ang tinimpamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga emo kaya pa isaol king tukso, nunay ikabos kami king sablang marok. Amen. Bapo Mariamit mo kaking grasya, yung ginong Diyos at sukaya ka ano, nakakaring sablang babayat, huwag niya panamaning bunga ni Kachan mo, Jesus. Santa Maria, Indunin Diyos, panalangin mo kayong makasalanan, ngenit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king balala espiritu. Antimoy sa dyanang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit manggaman king ranangga. Amen. Ave, Ave Maria, Ave Maria. Pray for the Church of the Lord.
Bayi po yung tauling bendisyon ang dala rening sing the rening mi asawang Iron at Rose. Rening sing simbolo no ning alang kupas. Alugod ang po pangkatapatan. Let us pray. Lord, bless these rings which we bless in your name. Grant that those who wear it, Ron and Rose, may always have a deep faith in each other. May they do your will and always live together in peace, goodwill, love, and fidelity. We ask this through Christ our Lord. Ano mong pasulod yun na? Metong at metong. Palakpakan nyo na po rin eh. Arol, ang testigo lang megletrato. Ingin manatili kay kayo. At kekan timuri. Bendisyonan na kayo ng Diyos ang mo'y payang tutuing ipating anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne umeko king kapayapan. Salamat King Diyos.